Fil-Qudiesa il-ħadd filgħodu l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku ikkanonizza 10 qaddisin ġodda fil-Knisja Kattolika. Il-persuni li ġew kanonizzati fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan huma Carolino Santa Canale, Mari Rivier, Titus Brandsma, Maria Domenica Montavani, Anna Maria Rubatto, Charles De Foucault, Giustino Maria Russolillo, Luigi Maria Palazzolo, Cesar Di Bus u De Fasaja Pillaj. 5 minnhom huma mill-Italja, 3 minn Franza, persuna mill-Indja u oħra mill-Olanda. Bħalma jseħħ dejjem mal-Bażilika ta' San Pietru twaħħal drab b'wiċċ il-qaddisin ġodda. L-aħħar kanonizzazzjoni mill-Papa Franġisku kienet saret qabel il-pandemija fl-2017. Fl-omelija tiegħu is-suċċessur ta' Pietru għal kif Alla jħobb lil poplu tiegħu mingħajr kundizzjonijiet u spjega kif it-triq sabiex insiru qaddisa hija sempliċi, dik li naraw l-Alla f'ħadd ieħor. Parole che dicono che cosa significa essere cristiani. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Questo è il testamento che Cristo ci ha lasciato, il criterio fondamentale per discernere se siamo davvero i suoi discepoli oppure no, il comandamento dell'amore. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ħadd li għalli attendew eluf ta' nies intemmet bit-talba Marjana ta' Reġina Ċeli. Fil-bidu tal-Qudiesa l-Kardinal Prefett ħabbar l-ismijiet tal-qaddisin ġodda u l-biografija tagħhom. F'dan il-mument instema' ċabċib kbir minn dawk preżenti. Fiċ-ċelebrazzjoni tkantat il-litanija tal-qaddisin bil-Latin fejn issemmew ukoll l-10 qaddisin ġodda. Preżenti għal kanonizzazzjoni kien hemm il-President Taljan Sergio Mattarella.